Ispod Majevice, Semberija, Majevica, to tako. Treba se ko Ukrajima, natrno nadozvon. Imamo, recimo, do Bijeljne 25 km, do Zvornika 25 km, a do Lomnice 12 km. To ovaj put za pale? To je put za krajnju, za pale. Krajišnici bi ostali gladni da je to za krajnju krajinu. No pravo sam. Ne mora znači što do Zvornika. Imamo mi svoj posao. Gdje ga mogu proći? Idemo posao. Krško i odošmo gore. Kod brzo? Modriša. A gdje pređete? Njegov rođak bio Češku Srpsku? I kad je trebalo online, Pa, snimao to je se to. da se osvoji iz nekog tela. Čuješ? I došlo kraj i onda izgleda i rekli. A izvinite, da li se mi mislili veza sa Zagrebom ili mi sa Beograda? Da, sve su oni svi odatle pobjegu s refićima i to su još kući. Ostaje ih 2 dana kada je to, oni opet otmoro. Moja to familija. Kažu da u toj kući. Dobar dan. Dobar dan. Prijatno stvarali ovi kad su išli 100 mjeseca. Mladima čestitam. Samo jednu čerku, sad ima oko 60 godina, udate za kukom. Sad se Klezija Bogdanović. Stojan. Bogdanović je mi i tamo imamo. Da, on nije.